Ekitabo ky'okutandika eshura ya 27 Yakobo kubihiishe n'okwiba omugisha gwa mukuru we. Bwanyuma Isaaka ku yakuzire n'amaisho ge gagiirweho oruho atakibaasa kureeba gye, yayeeta omutabani kakuru Esawu yamugira ati, "Mwana wangye." Onu ati, "Ndi aha, taata." Yamugira ati, "Reeba nkuzire tindikumanyi izooba rindifeeraho. Nahabwekyo ninkweshengyereza ihayo ebyohiigisa omutaana gwawe n'obuta bwawe, oze omw'ihamba onyitireyo enyamaishwa, onteekyere enyama ozirungye nk'oku nkunda ozindeetere ndye nkushabire omugisha ntakafiire." Isaaka ku yabaire naagambira omutabani Esawu, Rebeka yashangwa amuhuriire. Atyo Esawu yaza omw'ihamba kuhiiga enyamaishwa n'okugireeta. Rebeka yagambira omutabani Yakobo ati, "Nahurira sho naagambira mukuru wawe Esawu ati, gyenda onyitire enyamaishwa, onteekyere enyama ozirungye ndye nkushabire omugisha omu maisho ga Mukama ntakafiire. Mbwenu nu mwana wangye nyorobera okore eki ndikukuragiira. Irookoza omu busyo bw'embuzi onyihireyo ebyagazi 2 bito birungi, nanye nteekyere sho enyama ngirungye nk'oku akunda, haza ogimutwarire arye akushabire omugisha ntakafiire." Yakobo yagambira Rebeka nyina ati, "Noomanya Esawu mukuru wangye ku ari omushaija w'ebyoya, haza nyowe omubiri gwange kugurikuteerera. Obundi tata akankoraho anteekateekaho kundya engobya, nyawe omukyene omu mwanya gw'omugisha." Nyina yamugira ati, "Omukyene ogwawe gube ninye gwazaho, mwana wangye. Iwe fa okunyorobera obindeetere." Yakobo yagyenda yabireetera nyina, nawe yateeka enyama yagirunga nk'oku ishe yabaire naakunda. Kandi Rebeka yihayo ebijwaro birungi by'omutabani Esawu kakuru ebi Rebeka yabaire aine omu nju, yabijweka omutabani Yakobo kato. Kandi yaata empu z'ebyo byana by'embuzi aha mikono ye n'aha bisya bye aharikuteerera. Bwanyuma yamuha enyama zirungire n'omugaati ogu yateekateeka. Yakobo yaija ahari ishe yagira ati, "Taata." Onu ati, "Ndi aha." "Ori oha mwana wangye?" Yakobo yagarukamu ishe ati, "Ninye Esawu kakuru omwana waawe, naakora nk'oku wandagiira. Mbwenu imuka oshutame orye aha nyama ei naakureetera, obone kunshabira omugisha." Isaaka yabuuza omwana we ati, "Baitu shi waagira busyo ota, mwana wangye?" Onu ati, "Ahakuba Mukama Ruhanga waawe yampiira." Isaaka yagira Yakobo ati, "Irira aha mwana wangye, nkukoreho ndebe koraba ori omwana wangye Esawu buzimazima nari sho tari we." Yakobo yirira haihi Isaaka ishe. Isaaka yamukoraho yagira ati, "Iraka n'erya Yakobo, konka emikono n'eya Esawu." Tiyamumanya ahabw'okuba engaro ze zikaba ziine ebyoya nk'eza mukuru we Esawu. Yihaho yamushabira omugisha. Yagaruka yamubuuza ati, "Baitu okwo buzima ori omwana wangye Esawu?" Yamugarukamu ati, "Ndi we." Isaaka yagira ati, "Ginyirize haihi ndyeho mwana wangye nkushabire omugisha." Yagimwiririza haihi yarya, yamureetera na viinyo yanywa. Isaaka ishe yamugira ati, "Irira haihi onywegyere mwana wangye." Yamwirira haihi yamunywegyera. Isaaka yahurira omugaji gw'ebijwaro bye, yamushabira omugisha nagira ati, "Reeba okutamiirana kw'omugaji gw'omwana wangye nikushusha nk'okwishwa eri Mukama ahiire omugisha. Kandi Ruhanga kwaharume orurikuruga omw'iguru n'aha rw'ensi n'engano nyingi na viinyo nyingi. Enganda z'abantu zikuheereze n'amahanga gakwinamire. Otegekye eby'enesho n'abaana ba nyoko bakwinamire. Weena orikukyena akyenwe, kandi weena orikushabira omugisha nawe aheebwe omugisha." Esawu kuhurira omugisha gwe. Bwanyuma Isaaka ku yabaire yaheza kushabira Yakobo omugisha, Yakobo yihaata ebigyere omu maisho ga Isaaka ishe. Esawu mukuru we yaija naruga kuhiiga. Nawe yateeka enyama yagirunga, yagitwarira ishe, yagira ishe ati, "Taata, imuka orye aha nyama ei omwana waawe yakureetera obone kunshabira omugisha." Isaaka ishe yamubuuza ati, "Kandi shi iwe ori oha?" Onu ati, "Ndi omwana waawe w'omuzigijo Esawu."
Isaaka yatetema munonga yagira ati owarugaha andetiire enyama nkarya hari byona nkamushabira omugisha otakizire noha kandi n'omugisha ogwo aryaguheebwa. Esawu ku yahuriire ebigambo bya ishe yarra yaboroga munonga n'obusaasi bwingi yagirisha ati ayibambe taata nanye nshabira omugisha. Yagira ati murumuna wawe yija aha n'obugobya yatwara omugisha gwawe. Esawu yagira ati Yakobo ni Yakobo ko izina niwe muntu. Eki n'ekya kabiri nangobeza akanyihaho obukuru bwangye mbwenu reeba kandi yanyihaho n'omugisha gwangye. Yagaruka yamubuuza ati toine kagisha nanya kuwansigiraho? Isaaka yamugarukamu ati Leba namuhindura mukama wawe na benishe boona n'abamuha kuba biiru be namujalika namuha engano na vinyo eby'okumutunga mbwenu shi ninkorra ki mwana wangye? Esawu yabuuza ati oine omugisha gumwe gwonka taata? Ayibambe taata nanye nshabira omugisha. Esawu yaboroga yarra. Isaaka niko kumugira ati oryatuura hare n'omweru gw'ensi n'orumwe orukuruga omw'iguru ahaiguru. Rurara yawe niyo erukubiisaho. Oryaheereza murumuna wawe konka k'orumwehindurira oryaruga omu butegyeki bwe. Okurugaho Esawu yayanga Yakobo ahabwa omugisha ogu ishe yamushabiire. Esawu yagira omu mutima gwe ati ebiro by'okucurira taata biri haihi bwanyuma yabyo ndyita murumuna wangye Yakobo. Bagambira Rebeka ebi Esawu omwana w'omukuru agambire yatuma ow'okweta Yakobo omwana w'omuto yamugira ati omanye mukuru wawe Esawu kwamaririire kukwita kwemara ekiniga. Mbwenu n'omwana wangye hurira eki ndikukugambira imuka ohungire Harani owa Labani munyanyazi obe oriyo omuri ebi biro okwitsya obu ekiniga kya mukuru wawe kirahwe n'enziika ye ekakurugaho akeebwa eky'omukozire obwo ndyakutumaho ogaruke. Ninga si lwaki kundaaba afiisemu embi izooba rimwe. Rebeka yagira Isaaka ati amagara gangye garuhire na bahala ba Heesi. Yakobo ku alishwera omwishiki omuri bahala ba Heesi ori nk'ab'omu nsi egi kiryagasira ki amagara gangye?